سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Kwezi wanama maisilamu watukufu wa Komor wajihunda uhonda nwe Komor makatika wo donatsawa ni njebanu nanu wajundwa kwanze mwe Komor wakomorika umhe anemadzea ya hundunga uharumaze mimbari zinu wajailiwa wandunge makati yanu naona wajundunga baadaban ngamumtosoni hezentosa za kisilamu ni mabiena assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu mesilam sinjabano siku leo yinu baada wakati mwinji rijoha baranguye tarehe 6 ya mwezi wa meunu nafanya directe banu ikao yenswabili ya mwananyasi Bashar ikao kande mwezi mfukare rijoha banele 7 hafanya directe wa jao banu rangu yabo hazingarwa komrianwa na heyaru mwaze mimbari zino atejehonde leo almuradi njaka mwade gari shukuru Mwenyezi Mungu njaka muharawonji yabanundo ngowe shaze nongo wizo zirisababisha ristahamili mbabi haudunga majunduo na udunga ya namna zenongo zinuzendao na usaidilana wajao wazimaneze famii hataru wasulibahanu ikao mananyasi insha Allahu sihalebanu yonde haki za hahe bawo Mungu deufani ebenge tsitsa wani jebano siku leo yinu uskwika wo unusi kumashuru haku hakao nodo siku wajau mzee wa hatu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi mgwajomu hafadoba naliyo yatimizoma hamfukare ya shibani yando yandisema hawanane rombo Mwenyezi Mungu utsirenge wakati mwinji banu Mwenyezi Mungu amtoba anu yaliyo ebenge tsinja banu harumamada nzima de hadisi ya hema na nyasi kao sinahu idhukuru hamatala zuzumenji shati jabanu niwonese handani msanganyiho mhu kwanza ufanyishihe baada yabo niwonese nusu ya wanara aika ongo azunguli yao msojo watala zuzu hata hale sharijo warongo wa hankli izode zemada ikao hauna medwe mada ikawe ne hansibanu ni wanaama wanzani wangu ne mafideli ikao wahia ne kawaida ya hundunga rijohu irongwa bana ebenge batino fuamali ngani mwandi sizoni ukaya ye tarehi jokande mwezi 24 ya mwezi lonu wa unu yaani de le 24 mai la 2025 ilinu yonge jo sababisha ikende mfomonti jao insha Allahu ta'ala borjoka na muanono watiko johitilafu watika ujoka mwadi hele zina la he diaspora ya Komori lo harmwensi nikao mahususu do wataabi hao nezijirisi wao harmwensi ya hatu wanikao wakala wazimana wanama wenchi ikao wandiso zishemeza banu hamande mwana ma hajimba swalihi hamande mwana ma Fahari Abdu Said Abdu wazirongwa mbabi banu shari jarudi runushie rimwambie nuka wakomori wataabi hao nezijirobonsi juu wakomori riko zaone zarendo Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hate jehonde leongo ndio alisema haminane ya shibaya hanzia zito za kihaki wako zaone za hundra Dr. Salam emananyasi bobo shari to jomba bahanu yaliyo emananyasi wajau Archimedi rijuao ze condition kaondo za mtoowa umahala ya atilwa shama mahusus duwana damwika ole woyinu rihimi hawania ze haki za hemana nyasi rimjuwao hele zina la Bashar rihimi ritsaha namna ya utsanganyi hasonsi pia hauhabili yensi nkuu nandensi ya mbajini no wanzani wa Bashari wakao mdunga banu hizo akao hamba harmaensi rangoa zazahe walo harmaensi inu rangoa huwahe nwa baba hahe wanzani nasi wanrika orika karibu nae mahususu ruwana onesi ya Sambi yendobo nsiju sirumani mwabyenukaya ye mfomonsi ijao ijokaya ndetare 24 ya mwezi wame ye diaspora kamil watina etiquette politique ikaonge baliao mkonsi unu shando wana wa Komor
de mzaze mkomor, de mbaba mkomor, de mjomba haukaya ngarijwa ukaya gasi haruma yensi yamba jini na ngarijwa ye plasi ya mjomba haruma shesiwa mahususu haruma yensi yamba jini ngari habiliwa hasonsi pia renge funvu haruma mkonsi wahenda rajubuze wahenda ralani wahenda rashemeze wahenda rashadadize zandongwe kaondo zafanywe mwana hatu nizo kaondo ya subisewe makatianu nizo zifikiri wao ya jarendewa rendera tahadharishe rijusele ji rambe rilahani zenongo za hunde mananyasi bashar manahangu mana mshohangu nano watende yabo ikao hajaka uangaria hezo nongo kaondo zirendwao yensi wajao rangunda bosaya nane wanusu ya hemfomo nsi jao harume plus ya la republique shatsi ndobo plus rikao fanye maandamano yosali yarengwa no wana wa Komor wahima banu na janibu za siasa wasaidia shakari tubala kisiasa raparisa sali kawe saliyo ngejoula ya haina wana wa Komor wajojaban wajola haruma zensanansa za hefaransa yesaliyo ngejoshinda injio wanadamu wao ikao ngyo 5 minutes basi na place de la République ya adresse wa Joko Jahagari de 29 boulevard du Temple 75003 yangani da hunupari 3e hotsaharire pere haraka dabo place de la République heni joshinda wasili obahanu waka ufanywe maandamano ya place de la République yabo yesali ngyo juste à côté gujohunda wandu wa joka yabo wa dorianto wandu hatari jaze saliyo rionese wandu warengensi ya hatu kifujari rionese ye complicita hem faransa masuala madalinu rionese ye Tanzania zonongo kaundu wazifanya rionese bushini zo afanya bobosha jana rionese complicita ho arabu wazifanya ho fungo Ahmed Abdallah Mohamed Sambi mahususu rishadadi zokaya ye mwana nyasi mwana hatu mwana hanyu bashar kana ujua urendo ajezire ndo wandu ukahazishadadiza ukayeye nisijo mhunda shangu jondandu warongowe wazihimilie wazilahani waziwanie na singari zionao na ubesha marahaba yensinku ya mbajin nano mjiwa dembeni rangowa loma siwanata hun bal hata umjiwa nkazi na siri jowombeya wanrukao ngwa jodunga izo nkazi wafanya leo wazidunge harumazen sanansa za henga zija hauhima wazima haukaya ekari wania bashari kajadhulumiwa yarendo aja izo zarendo bapale yarendo aje zarendo aimani na Fayad Mwanze no wandu wadunga pia yabonge jokara ndisa mwandoa hembwa na hatu yinu haukange biduwe safarolo yinu itapale dabalahu wananya swahe tsandaya ngebiduwe fesankule shakar na ujoba kijao yamange kwezi watukufu sijanje manu hema da mwando hiyo ni mabienuka ngari parwawo hasonsi pia wananyasi walo harumaze province haina mrikao hakahuisha bashari yeyi harumaze mimbari zinu haulani hahone sezendonai yajale wenu yatsomwishi yaranguye tarehi mfukare yaho mwezi wame hateje honde leo obahanika ondo yasisiwa yabalole jilahe litihe ze sura zahe zitonehe ze fikra zahe zitijulwa wanadamu wao pia ngari parwawo ye tarehi 24 ijokande le 24 la homezi unu yonde mfomo nsijao insha Allahu Ta'ala hunu republique obahanye salilio nduna tsoja bo place republique ye salingyo a 5 minutes na bo place republique salika onge jonjo wanadamu wonsi pia yasayasana nshiwa ya hanswezana pia zorumishia itsoba kiso wa Komoriri juherede raombe dua rijuseleji rilangani zenongozi rendo ao wana wa Komori wonsi pia wafobolo ao heni mbaba hanu walio baba no yabakingo mrumweni hauka izorendo rambe leo izongare ndora jiufie sirabaki yebenge kwezi ye adresi de 29 boulevard du Temple 75003 Paris Vanu République rangu ndabosa ya 8 zajio ya mfomonsi zanongozori zitwalilia
kangabo shulandu ngwajwa hiwande wasaruhe bengwa jovaza nkanduja yabo wajokwenda harumaze mashuli za jiyo abo ngwajo jovana kabula waje yabo rangu nge waje wala we yabo wende harumaze hayasa shana rijuokaya karna ujobaki roho za wana zisolofobolwa wazaze waza wana wedhulumishiha kirizizere nga harumaye miji nemalaho wanadamu wekansire babandana fikira banu na ushindana hasuala landongwe kao rijojo ahunda namna ya ujibitsa yebenge kwezi wa Komoro watukufu ilondele suala na kanzani mwambieni la mwando do ujarimweleze nukaya zenongozi nukazutuba la janibu fulani ya siasa haujanibu fulani ya kungumanyo shawanu ndo wana wa Komori wahe diaspora yabweka ramba wana rangowa ze range mashababi rangowa zaze ritsanganyihe rihensi kao nga shijohende sazenogozinu habora nzoze ndendro shaye mfomonsi jawo insha Allahu ta'ala wa Komori nyonsi pia ikawo mkaujibiwa ikawo nyihanze mwana woi ikawe mwana uyeje wahanyu yebani hatu ye mwana she watu ye mwana mshwaho wasaya naritsanganyi hariso vevi naritsanganyi herende mtsambenga rendora rongowe rerongowa zokazi ahorua rerongowa ngazijo usaribia zila ya zamba haukaba shari hazirongowa hamba ukaenswajo uzingarwa kenoka hama wandwa jina wazingarwa zonongo izokwelingari zionao haukayangaro nawe nsimzaze ya Komor mahususu shetu wa shangazija haukayade mbeni wa juha yembajini juha leorono ebambawa ukamkazi wa juha yabonga rombo mnyezi ngurone maudu yembwanku rone hamahame rone mitsami huli rone tsandaya hata Komori kamili rihimeri rongowe rambeza bashari rabeneza huwa mtendea hamamze wa hatu Ahmed Dambabu wa Muhammad Sambi kaole woyinu gutimizimaha mfukare ngondo yandise wanane rangu ya tula shibayani rangweza hema na nyasi bobosha ya fobolwa bushini ya jaritsojo abahani ya sisiwa rangweza Dr. Salami zenongoza huwa na nyasi wafungwa koki ngabo ndongozi njiza hamba haruma zenongozinu yabenge ngamu mhabilini hanyonsi pia yetarehi hiyo ikaonde mfomo tijao rangu na busaya 8 uharumwa vanu republic rikaufanye maandamano yosali ya rengwa ilo yabo jo ujarendera hambeze nongo izopia na ngarjo hamba zinji ngamjo jwa zinji zitrawo balbalabanu ilo wa Komori wa kinaye wajue zenongo kaundo zifanywa ubashari nano wandu wa mtende wa wafungwa onsi pia yonde mada na kahanza nione sebanu hamuhtasari ni jusise yabo ndongo mbabi bwa yakati njabanu hele swala la bashari bashari woi hakamanzani wangu wakirezo sosio haukabanu ganzo mtafautishe ni wananyasi lo harumaze mbana zinu haukabanu rijali alisaze mbana zinu sharundu jamaa rundu wanzani waheze nyido shabonde uza wanzani wako eli uza hata famili ngabo wanzani waturahe abantu harumaze nyido yabweli miti nde bonjouru no hadisi no utseha ne faraha yaheze mbana hadisi vo wanzani waheze rezo ngabo wanzani wakansi a partir ya hezerezo arende hawanzani wasibuzi na ndio mjojo lila na mihima ndio mjojo ukokozana zendo nai ndio mjojo konfia na ndongo uhandana wao wawaba warende hawanzani wandani waujua wandu wao nane hawa parane hawa hadisi washawiriane wondo wanzani na jana uzaya mine mwana mabashar hama wana nyawe nji wajulana na ebanu baada raka na wanzani warezo sho wanzani uo mimi bolto mwende uza jumaba ukauza fami leo inu ze fami zikansuka ya ndomru ya kubali mru emana mime mfonisha na rongwa banu sukabanu gamina uhara wambalo ngotsoka yonsi haukatika ujafishe mine mwanama kabati mru ya suka uona complicité yangu na Bashar je mwana mahajimba ejaondwa jina hauwananeze nongoze ndo naye bonsiju emana nyasi arma historique hamba ukaizo njo hamba nizo bolta jo hamba nizo hajimba ya jo hamba zoti sawa haukaha kauji aminu kaya wanruala walandu ya wanaishi ya wajua wenjiwa haondo wa mtaharmwe mitihanilo ya ambao kaha kana rongo fulani ebenge yabo kweli izo ya jo hamba izo tisawa nizo njo hamba izo tisawa nizo hajimba ya jo hamba kwa joambe namna ya ujitartibisha na urongo wa shezona zoni mwabieni wako moto panunga si haruma judi si wananya Bashari ritso urongo wa mtijofikuru kabanu ritso wanu so warongo balangwa jibi wao ikaha jimba ya habano arongo wa haumrumra jina
palatu kabalangu urongo kaya ya jibize hauyambe ndongo yamba katuzijua tanunga makatika ole twarwa mo wilo lo puse mru hamba ndongo kao benge kajanzo wakatulazi rongo ebenge tsijani mwabieni banuka mengoni rahane jaone sambabeza mbao ne ziberishi hao ikawo nswanzani njembani shatsanzani mwabienukaya mengoni mweze nongwe kao zikakalite hauzika defo son mwema na nyasi ngamfikuru kayaha na namne kao yofani hana na Ahmed Damdabo wa Muhammad Sambi haukabashari hakana na yifte ya ujamaa ya wananya wenji ya ujaujikomfie ya ujaujibua haula umruema wahahe haula usera wahahe kao ya utsojwautseha ono mananya benge kajaparo mjua hahadisie nae zenongo izozi hana Ahmed Damdabo wa Muhammad Sambi yabonga nzao wemana na kansi bandirongowe ilizi la zenda jana za songeza wanruwa sangamani zitsilunge hwenda haukangarishao zinji ngabwambao kao wa mzingara do wandu ya kawanzani wa wakarme gwanzima wandu wafanyaze komplo wandu wakahumvura wandu wakenda tawajue kabalaka na mkonsi wa kawaida hauti wa kawaida armensi ya Dar es Salaam ya Tanzania wa wandu wakahumjua kabula yabo wandu wao pia ndemana na janmwambie nukaya banuye za jiri izonde zikaosomo wabaki wandu wanu ngamina twamaya mimi boltu kaya mengoni mweze pisti wakaushinda wanje hata watsahema na nyasi dabo wajua ula mkonsi wa harmensi ya kaya ukaya kujaka wakaida 100% ishonde shaka uwanika mbinga washirende ndo shononde warumie hata washinde wapango wandu hao warumeno wandu wakadingoni mwahe akahushiza nao wakisiasa walwe kinyume ila wenda hata wambatse mbonzila wa mzingare wa jenai komori shaharu mansi hamadar Tanzania swamahani ke jaki ruka maha na mahaya do yabo honjiaru mazerezo zinu ilandrongo ya kaunjia nyumeni banu ngari juwao itswambu wandu kwa jashida wa mtwalilara nguwa kati ya roha komori yenda iho wamkalitisha oka haro hasba undongozo ka hatatanya wandu ika wakati wo ye karatasi wetowa ila ke jamdungisa ya rudia mrejeza komor shaifanye mahata ya janje harumarezo ya ndisorongowa ngewende wapange mijalila pia hata wende wa mzingamanye wa mrengo sa komor yebengeza nongozilana zike msomo sirabaki risomo mriye kambaba hanu mrado shida ejokaya zenongozina mjoja uzihadi simina mwanama zenongozina sina ujo hadi simina mwanama mriya jokanga sina wanzani banu warezo wa wandu ratsuparo wawona sharifi nyula na onwe manyobanu no hadisi kiunani wandu wao wenji wajoka wahele jamvi wajikausa wajabanu wajirende ukawalandasi ikamduka sina wakati waufanya hadhari nungu javanse lewo yinungo jaho no mramba nike jau nike nimeraho baba na wanzonu here vokali haunu here jau whatsapp na balangu wanzonde ya identifie namna ya ankete lewo yinungo shomramba nike karte ya ho baba wanzonu tinemba indubani wananyaswa lwana Afriki surtout mruhanja harenge passeport hawarenge carte de séjour yahe hawe carte d'identité hatina mru ye mruole hada fanya zanketa tawawasili wa jomro za bandaya waone zilobonze halafoba hanubala washindi wa kable mtu mimi ngamjokaya yomengoni mwezendo ngowo wandu wanu wakaushinda wahele jamvi wasilata warenge maranyasi bashara wamtwalilia msuja wa mru mandongo ndini hata wajoka balaka sina ye vizahe isa Dar es Salaam wakahenda wapange mipango ya haoneleje ishi wakauwaliba ya mapolisi wa Dar es Salaam wende wa mwarete hakuwa wakati ula wakana haki wa mwarete warumi enzi haukakati na visa wazingare mwananyasi ngeo wakati ulaleta ruamoli ka harumu mtolo ya jekomoto haukenge zila nzia zaka ubira he procedure wa hamba ya he makarata sibu komoto kejabidi kebashari hazingarango mfumtsan huje ya hoa huje juma hate mfomo tindo ya kautolo asihe shamru ya kautsahwa kwamba balanswa madadare hasibabu ndongo fulani yenda ataparisiwa we execution yotoka immediate shema na watu jofanya zila doka ya hazingarwa hasibabu kakati na visa ze procedure za mri ya zingarwa Dar es Salaam hanzia zito za visa izo kazi jonda bashara eche hata wenji wafungulwa ngo Dar es Salaam yabo owasawa ku execute wangabo watamaniwa reje ikomori ngabo watamaniwa de harumati zindwaji yabo rikubaluka ye namna bashari ya kwenda ya sonwa zila komplo za fanyiwa ya tundwa umkohahe ya tundwa zenongo za ndani za hahe halafu wandu wakahenda wapange
wende waone namna ya ulibanusi ya mapolisi wamjie walibene emigration ya Darsa ya Tanzania wamfanye zonongozi la pia heli kao ngabotuhuma ngaramba ondo la ukaya ye namna maona bashari ya kaujitembele yaho aeroport ya Tanzania la Dar es Salaam wala bashari ngabo ambao kaya ya ankli irengwa haukaya hakahari hajempoze ukaka na ukiria hear mwevoli wawambangwa mtwalili yao ili wamfanye namna yonsi pia hata wambunguze ankili wamrende sinamu ya Jojo ujendelea haukenge wendu mtamenot ijo sababisha interpele ze services za frontieri za Dar es Salaam iliba he wanketewa haukaye namna wakahumrenga ilati ruhusa lande mane kao ngabo wanadamu wenji waonawo kaye macho ye namna ye posture ye portrait ya he mwana nyasi hoja Komori le foto ya rengwa voyabe wao mahakama wandungabo hata wakadambo kaulasi bashari wakaujenkiete wakahone heli yakaya ye macho zenongo pia donc izo pia ziamene wandu ende harumu anketi wajue ze circonstances za humzingara wa hemwa na nyasi wamjua heko mori watina menoti zenongozila pia zitoaliliwa ilangizo na muda wandu wala wajiwafanye zila ebenge bashari harongowa ye mwezi tarehe mfukare yaho mwezi wame baada rahadi simbabi mina ibada bala ikasa kumeno mwejaza shulaya rangubala njonda mbanu veli ya bashari ya tarjeri waswili eza kwenda za ajiri rendera abweza anketi rijweza rende hapia vanusi radaza warongwao benge ngasivani shaban sukari daza ukaya karitina rizitundao hau karitina rizijuao hau karitina risahori zijue wandu hamada asi ikawandu waremwe hali landu kwa nzorongo anadi demana mtsoro na mina hajira bazinji hau wandu jina shari jo wakati hata wakati shezo na jana behinti sijandongo mbabi hau kayeza mbao kikawaida mdu hamada ami sina ujorengesha bahashinu ndongo hali inu ni keti shindi namba mbandongo ngamrongo he ankli ya hangu nsurongo hani zijuwao haunso zijuwa ukaizo msina bezoen zambeba haukabanu wabula instruction mwana nyasi nge mihononi hamafujari haina urongo banu na mezure ye makalma yambao ya tujuambangu ambo ya lekeeze hajuamba zubisa hauhambangu ambo ya sutene hajuhamba hamenye haukemwa na nyaso banu zambo banu nge mihononi mawandrika osonsi pia ngarijuwao ya inswafu yaho wanadamu wanu Uitimru yaka hamba nyangu, uitimru yaka yaji nenda ajesha mru yaka ujitole ya hemba na yinu. Amanzoni mwabienu kaya mono wazaze wahe Komor, nande mzaze mbajini, ne mjomba mbajini, ne mbaba mbajini ne shababi warongowa. Rangula ya banu hata Komor. Riwa shukuri yao, riwa beshelao marahaba. Haukaya imwana nyasi kabla rahe jazingarwa. Hazamba hajiku ukaya, mimi bashari mimna ganza. Nensu njohela tamnitu shemnizingara ngamjogo ne tofauti ya hangu na mrajina hauwa mrajina zanongo izoko eliwa Komori ngwazi hisio ngwazi yenshiyo yabo Tanzania mwabieni ni wananuka na nywa Komori nyonsi pia makazema shishio mwishi yao zambao ukabashari ngurema bashari kajarema bashari liwala bashari kalijawala avokaro ngowa rongoandro arongwanayi ngamanzoni mwabieni mbandongo nzima he ankli ya hatusi wa Komori ikaonga mjorenga referensi ya mna ijana mzima mwanashe wangu ni mbeshila wa marahaba na utsaswa amaba mjomvumba banu na bwana mzee bwana mumjuwao haukezo na zoni mwabieni hinti amanzoni mwabienu kasisi wa Komori kabati journaliste nga mzima mkomori ujoka uhabanu ya ambio wambajini yensu bashara jourema haram wambajini wa warongowa walangu ajowe mana warongowa Oambajino wa shadadizo kabashara atirema hauholwa hafu walangu ajowe mana wambe halila yabo wambajini wondo wajotende wambo wa Komore nsuba shara jorem anamwambioni hauko wambajini kwa jambe halila wande wa kensi bolta aja wambe nsu mana wa jorema oambajini kwa jashadadize halila wande wa kensi walinde haji mbaya aja wambe nsu ya jorema haumru mrajina oambajini bala wambazila shabala wanja hazini ngwatundao haukanga mjoma bani ndongo mbili mwelewe ilirima kinishane ritsidonja harma namna ya uji taharma sarashu ribanu reshindana vano wandu wabirili yao wananyasi wanu wandu wao wananyasi wanu na waze watu wafungo wansandu wenji wando wanduza tu vano harma wandu wakahenda warenge bashari walando wandu huze walande majirane karenda nzarambe mwishi eza hambwa
haukaba sharia ujidai haku ukaye muziwani uzamba banu hajiku ukemijia heyo mili dembeni uziwani yabona mshinde mjuo kaya zebashari kumeza dembeni hauza uziwani izo zikazema shishio zibuwe macho ngazangaliawe zo bashara rendwao yabwensu bashara jore mo haukweli bana haubashari ya joka harma kongo haukweli bana hata mfikurukavo kawahe ngujotelea mbilwa ni mrumdembeni haumru ziwani rahaye jakaye hazijua embabiyonga ni mwabioni en conséquence de cause ya connaissance iswa mahali haukaye mwana nyasi bana mzee bana hazamba banukaya kabatsi mrujoshinda mbedrongo banu hata ya manise wa mji wa dembeni hauwajwe wafanye ndongo yesa atubidi wafanye yabo ila ngiona tafsiri wakomori na mkera de ankli fanye hazi mimi zoni mwabiao ni ndokaya ya situation ya bashari rango mrengwa hahe Tanzania Dar es Salaam hata je Komor ngarele wao sonsi piokaya kabati mbi ajofanya manevro hamada ila bahibo serikali ya kamili ikeze no gozilangwa zingozi fanya zijezike msalahi wakadu ngabwa jwamba bala bashari henda negosie ngabwa jwamba na memje mone baba langu jwangare serikali maudu ngabwa jwamba waba sange mahututu shanga manzoni mwabeni mbandongo nzimokaye service de renseignement Komor no wandu amenoza enquête ye police judiciaire ya Komori waongo hamada siborilo mabango eniri tingo uhadisi retseha heni rambaga zijulwao ba Komori yonsuma banu kanga ni mwambie nini mjibizeni yonsuma bani lini mtulizeni roho haukaze roho zile mbelea shanga ni mwambie ni handongori zijuwao ribitswa banu Faisal Abdussalam nguna mrehemu zendongo ya zamba pia harimo enquête yako fanyiwa zikilwa Facebook rizishia ziniko wanawaheyezi warongwao banu wakauzi partage rijane mwana nyasi mwana amakuze wangu Saleh Hasman harongwa abana zendongo yamba pia zilandongo zaka harimo enquête ya bidizi selewa na sonsi pia rishezo Saleh yakahamba rikana mwanama banu wambali wali manzani wangu hajabanu harongowa zenongo yakahamba banu pia zishilwa zikahamba sonsi pia rizishia na zila hamba harumu anketi zenrongobo we mananyasi ambao lewo izonge jomkinishi hawa jau zisanga ziro hao ngazijulwao izo yambao yabwezo ya rendwao lazima ngabu wajuwao na bwesha zijo janziro ngani mwambionukaya wambajini mwishi androwa zamba wohenda ata dembenuo kalifiolo karu wa jufumo hasibabu kandi wo reagise okwa dokansi na diskuru vale diskuru ya wambajini wasa wamba yabokari tsulinda wajavo kamaudu yaje ya bege hauyambe ya tsubidi yambe hauyambe hadiwaza kari tsulinda wajemrumra jina jano sizo wambajini ezijirio wambajini wasa wanjanziani ngo haruma zanketi za hao ngo no mbio nao ngo atundawe mana hao garombo mnyezi Mungu sonsi pia zora jomba zitimjirie shesa zijo humjiria kabatu jo pa hypocrisie banu kabano ka hypocrisie yabenge ngama nzoni mwabia ni banu muishie ni mjo huishia mwelewe rike ana alerto parce que mananyasi ngani mwambioni banu wa uziro wa heza nogo zaho wanadamu wafungwa wanu mahususu mruhama de mananyasi bashari jwawe shamzingara ukandizo ya kahamba haukeka haka uzingara sababu kandizo ya mbaha tuhumlanizo rangoma hekaratasi ya tola 2021-2022 ya jaka lisorongwa 2023-2024 karitu jwe manaze relations za Dar es Salaam na Komori Tanzania tushida na Komori ndini sheza motive ndizo ya kahamba ngamzijuwao nsina ubwa mishinzi zindwa jina nsina besoin unsindo wakati nsijatamba mlekezo amfanyo ndongo tijubisa shamjo mabianukaya haina mruhama bashari ya zingaro harumandongo hamada zinu za ndongo zinji ya kauzamba ya serikali za watushe emanema na wajusa vyota weda wa msaha bala hareme roho ya serikali zo ya kahamba zinandongo kawabwe zo bashari ya kahamba hamadizo ya kodo mabiani yekema kaulu ya kahamba ya kakume ya wema na nawe shenda zilandongo za kansi za swafiha ya serikali lazima idabanyihe na banomdabanyiho hao ibidi wadise harimo wandu wakao kane serikali yelewe nunga mjwamba ngani na anketi ya Faisal Abdussalam nguna mrehemu zenongo mwa mankete mwabidi mzisele mlinde wakati wa mahakama rizojisa zilaura haijaka kumlo yelewe nunga mjoja urenga Saleh Hasman mfanyo hadisi hawabdala Abdu Hassani mwanama manzani wangu haumru fulani mwende mwa mankete sheke zenongo zahe zisa ziroha bonzenga zendao ngarizishi yao rahata mweja msiso parke
zenongo izo pia ngazone sao kai aparei pia ya baliyeye ziyamba balu kumani yoito vuja ifuha yabo kwa sina namna yodwenda mahala wende watahemre kazi la des raisons ibidike wakanti wajitundu rango pale de justice rango pale présidentiel rango za administration watundu parce que ngwa ona ole woyinu da ile mkomori ya hamba ukaya mrudo fanya hata sonkeni wakati wa jusa weto hunda wende warenge telefoni ya Bashar wajangwa waifuyeyo haina wabuwa ngwa tsingore mani vertige wetu babonsi wasawe paralyze hasibabu inda usibabu wao dwatsoka halima ntomjali yabweso nanzori mwambie ni bakomori watsinenda kule do mwambia nukabanu yendongo nziro kao nyinyinga muyono nyangu tsindeka mru haro hada mubo jumrungu oneho zenongo nziro za mriala mnazini ya hawa deka hadzubungu kozwezi fuba ngukozo mbani ngukozo itswani watinokango oneda muye roha ilande ajali nziro ya mriako za hamusi nadi ye ajali nziro ya mriako za haku de mria zuba ya rungwani hindu ye damwitso roha na bongo nokoba nubwa pasuha balando bahanu bwako za hamusi nadi shati da balekao ngoneda mgojojo huizia yabwezo lanzori mwambie ni haruma mruha mabashari ne jama dao wakaorengwa haruma circonstance ya magazine zetabua zihundrawo tsideka nuwende richojo kamdu haremwa rijuo ka haremwa shade zenrongo zikawo ngazifanyi wao zahena mna ya utorture mru moralma iyo yo itende zinji iyo nde jone za AVC iyo nde jone heni ndongozo ntipia ze crise cardiaque donc mimi nsuju wazindwa jina shamjo kaya mengo ni mweze nongwe kao zo trouble mru hamado yi de ke enquête ya iralantisewa ngondo erengweni wakati ende auditionewa masuala majana matanu hosi uhamdu katsusu heli abidi mrukatsu juheli abidi ya juhe shetwanga shileme wao yezungonga zileme wao kabana mwanadamu utambi wa mwanadamu ya afubaruku ebenga banu mimi hata batoko ka wandu wadwambo ka banu haremwa banu kajaremwa mimi ngamtsingo lole ya engu la doje engu juhoje engu ngulongozo akatindini engu ambiwa engu ambo engu jibuje owa mumilamba yengu riske hindi zenongo izo ntsina ulongwana mnendo jina shamanzoni mwambie nukaya yembabiyo wa yoche ganzoke ubuna tsaho wa komori welewe litsinje harima paniki haukayezi johunda bashari zindwaji izo kabatsi mkomori utsijojua haukezo katsuli ndarango amba jini ngamjozi shadali zabana ebengezo nanzoni mwambie banu ngari juwa ukahorenga avoka komori harima situation amada yinu yokutsurenga avoka ende yofunguwe no yo hata mzijwanyo nsipio kwa ndu wafungwa pia haina ya fungulo hatsofungulo sawa nzao hatangabo watsubitswa mahakama mademana nasi Dr. Archimedes haina ya fungulo Abdalla fungulo nsujwa kadongabi watsinokata ngujosha mfunga wandu wenji wafungulo hapo watsinokata ngwajosha wafunga yabonga rijoka homdurenga avoka komori mrungurengo avoka ilesa ujohone mru ambe humono esa ujo amba kuja mona ambe kuja mona esa ujo mona no ziro ambe ngena uziro esa ujo amba kati no ziro ambe kati na uziro yabo wasuyari nikao haina mru avoka hauka izo ndezi jo urandanda izo ndezi jo ulekeza sino kaza circonstances izo kaziti yabo kati na besoin avoka komori ebenge bana mshinde mjuo kaya banu harumanti hama komori balo wandu banu wajojo amba banu avoka mbe sakorompewa hauka tufanye hazahe hauri hisuka akatufanya shanga we manieri ya uhamba ilizano gozinu rijoka kabati totindao karinaka ushindari uombe maavuka banu aba hawaje halmazano gozinu ganzawe mruyambilwa yasinyifielwa benge nguzi juo namna hetaratibu ya ukabani ye fami inu hao wako mori kwa tsulinda ujamboke mruola hafungulwa handongo tojo shindo zifanya shanga sinambatwa manzi masirilono wanduwanu do mrujambe timono hauyambe kajamono shawe uziro rilona wakomori hindi benge mrubaye hajahamba shanga wekao hizo wajonza wesheka kwa jazishi ya kwatu kubadi wadzimano kando mgwa hibenze ngabo namna mrajorongo wanduwelo kaolamba kwela wamba ndabo hezi jirio hezi experience shanga nzoma katitsena wala wambi wao heni mriyafanye hazahe ankli fanye hazi hamati zamba banu hawakati mwinju kabanu sisi na mkera adhibabanu wambajini wangu wafezo partine komor na bangade washili harumwandu alo harumazebe hewa za kijaishi de mbajini ye washili ndo alo no wenji mbajini ndo alo no wadunga uharumaza service d'enquête bade hambu ya wende mbajini yabokari tuona na nyinga mjuwao hamade heli bwana mzee bwana azamba ukawadembeni wo hanzana
imbajini wa uzingarana uhamade hama hame mfano hadisi yaboka batina mna sisi joko jare juzo wa mbajini yezundo bashari garjoja rabezo rjo huishia garjoja ni mrambezo yelewa garjoja rabenizo yanongonewa shana mfanye jitihadi ritsimane banu harima wakati okaritsanganyihe mruyati beze harongwara hano wakati haukanga bandu akalifishwa banu na okwati bonsiju hata ngo ubonze izo nongo za verifie rijali jino soma jibanu bazi nurizifanya handani rizifanya kadwa bili rizifanya kadwa raru henu wakati ngarchoja rifanya surprise rundu wandu wala wajuha sitwamba zalinge mwade rishanshi banu rumono wajuha na mvura hanizo mwamba mtatenge mwade rishanshi banu rende mundu wajuha na mvura hanizo ramba fulani bala holwa hafungwa rende mundu bala kaja fanya zili ramba ndobi kajolwa rende rundu bala holwa ganzoze ndongo zino abaha zabira pia zila zirisome rikensi harumana mnayokaya ngari jobaki haruma taratibu ya ukare evolue haina mru yake macho kare jambo ambajini kwa tsanza ombisiwa ngasibazima sina wote na sindo andu handani si wa komori ra shukura zenogozini haukaenge heninsi haini bavu wakauhima hena mna inu rijoka rasuli hale na sikarna wapaze mvu embari hiyo karna wapa mvu ngari jo wazidisha mvu na ndazinu rahamba ukaya mfuomonsi jao ritayarisha si diaspora rendera wonane haruma salilo la republiki banu iliri jusele jibazima yabokarna uparo towa wambajinize mfunde kinyume wananyasi wa mkazi waja wasutenelewo wambango dingoni moshababi nanasi wa komor nanasi wananya bashari rakabo ntijubanu ngasimengoni mwandu walodingoni mwana nyasi waheo shababi wadembeni uloho dingoni mweze nongozu ndo bashari no wambajini onsi pia watikena mbawa katenga mbuzima wa jovenya ekango na ndongo azitayarisha usede mwananyao haukaulati uwanzani wa josho sho wanzani watu na bashari ngamjokanga bo wazijuao ngabo wazihisi wazirambu wao benge keti na budirdo zamba banu ebenge kwezi nswanzani talazuzu hata hale ngamanzoni mabienu kaya hewe narike bazima benu sujet lo sensible ritifanye ndongo rijofanya rasu jwanza rifanye hauramba ngari difanyo rijomenya na mjokaya parei judiciaire yabonsi juu yongyo na system nzima ibali wao mjokaya kabati ndongwe kaongo afanyao sonsi pia heni mratojozelewa au yazirambua hezila wao sha na rizirumiendo rijondesho ranzawo yabenge abokwezi watukufu gamjozi yabanu na utaswamaha eketso katsirongwa hauziro lewonuti kaurongwa hakodi na metafor besenga bwashinda welewa ngabo atushindonelewa sheka mgwa benzeho soniho bangari lindao zembio sisi riombe yao rendao doka yaze nongo zahe mananyasi ne matafiti yafanyiwao haina babanu kaundo do hafanyiwa zenongo zinu zende haraka ili ekange wa hukumlwa ya hukumla rijuo ka bashari ya hukumla ndongo fulani bengenga rijuao kayo masakala rijuo ka harengwa hafungwa bahanu fulani baizo dizori lindao shakari twanzarike harumale tuhuma linu hata hale ili wandu wadojo wabo tasi wandu wa mteufu wandu wambe holaya wala wambe kajolaya zenongo izo kazi tura arrange fami kazi tura arrange ni mrutso kayons wanule wenu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi harengwa hafungwa karitu jibiwa salami harenga hafungwa karitu jibiwa sheka banu emananyasi bashari hatsofanywa jazilani joka ngeho hao haungo prison ya moroni haunge nzwa na unge mwali ngamjokanga bonusi ya ndongo zijovunguzari male tarwa moriloni lo haukale weyinu wa bahanu sambi aliyo ngari juwao heni zijomhunda ngari jojua ya ulonzuani ngujulo kafungwa banu fulani ya ulo prison ya moroni ngujulwa ilande mana waloa na hanya wabashari wamba ukaya vanu afudhale kati fungwa ho magobana ukeni zijojiria wandungu wa jojo kaye serikali nde yaniwa wandungu wa jojo kazi ni jirabahanu fulani ebengele tarwa mungilo banu na yo hake ni mria tuhumu haukanga bwamba ukakwa tujwa bashari ngo prison ngabwambo katiho ye mananyero ngwanga bwamba ukaya balabobosha hatsofanywa halila ne mwana hahe ilo tuhume kao manadamu yo jokanilo shemba binjua undokaya oambajini waoti wandrajina waoti ndasi waoti wandraji oambajini wazonesa bashari hazaba riziwono yabozeno gozila kasizo karido tuhumu shangizo zokari amini izo mwana ya siyakazaba ulamri yaka ujoka usiku zinunga zo waswili na nyimono kaya wakati mwinji yedembeni njilo abashari ya labwa yedembeni njilo abashari ya ziye na bashari kajaparozi ya kaka jarumani wa dembeni shale wao nesoke mwana hawo kana ujokufanywa zinu yabo eneke mesaji la irisomo sonti pia
ukayabwa vaze mbonzi bili ngwa wonziani ngwa tundawo kwa tulala wona bashare ziungo shangwa lolona bashare fikira kwa tula wona bashari shangwa lona bashari heze fikira yabona risedie izo bensuze nongozi jo jahaju ngamu mnadhirioni sitsinderi jo zamba walesela eprison jo kauzubilwa umoroni nyitsinde mjo kauparwa ni wakomor ratu wasuli juzi ratu wasuli jana hasibabu ndezondo watende ebenge yabo kwezi wakomor ngamfikireka namna yorongo watirongowa ngarombo Mwenyezi Mungu wanadamu onti pia rikemato henulo nazo fikiri ya fikiri henyo ambazo hambaro ohe yambe shana rombe Mwenyezi Mungu zenongoza he mwana nyasi salami aniramba ubashari zende haraka yasisiwa au palais de justice ya hukumlwa rijue ishekao do shimfungawo ilizenongozi nutsirenge wakati mwinja kwa izo mengoni mwezi jo humtia haruma tabu haku rekange joko ka physique reka morali haukayo tsinongo ilonyangu zonongo kaondo ananyasi wafungwao wasubiseo mahusus de kango haruma anketi hamadazini yawokwezi encore une fois ngamtsa oswamaha na homba Mwenyezi Mungu jero nane rumombeze dua raera mzee wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi remana nyasi Dr Salami remana nyasi Bobosha Rwandu wafungwa me prison yako kino wafungwa mwali Mwenyezi Mungu arijanje haraka rihunde shawiri la heza ngozini bawo Mungu yabata mpaka ndabo mtsawswamaha ngarjoho nana harma madazi ndwaji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.